muraho neza. Ibi ni Birori TV. Turabakunda namwe muradukunda. Nimuduka ndi subscribe. Ba minisitiri bane baraye iguma kubera ibara ryakorewe mu myigaragambyo. Minisitiri w'ingabo, minisitiri ushinzwe umutekano, minisitiri w'imbere ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu na visi minisitiri ushinzwe ubutabera bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC baraye igoma aho bari gukurikirana ikibazo cy'abiciwe mu myigaragambyo. Iyi myigaragambyo yabaye mu rukerera tariki ya 30 Kanama 2023 yari igamije gusaba ingabo zari mu butumwa bw'amahoro ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO kuva muri RDC. Icyo gihe ubuyobozi bw'intara bohereje abashinzwe umutekano ngo bahagarike imyigaragambyo, basanga abigaragambya bariye karungu, niko kubarasa abandi barabahondagura. Umubare w'abamaze gupfa barimo abahise bapfa n'abazize ibikomere batewe urarenga 50. Perezida wa RDC mu nama y'abaminisitiri yayoboye tariki ya 1 Nzeri yagaragaje ko yababajwe n'imyitwarire y'abashinzwe umutekano mu guhagarika imyigaragambyo. Afata icyemezo cyo kohereza abaminisitiri kugira ngo bagikoreho isuzuma. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma ya RDC byatangaje ko abaminisitiri hamwe n'umugenzuzi mukuru w'ingabo z'igihugu baraye bageze igoma kuri uyu wa 2 Nzeri 2023 aho bari mu bugenzuzi basabwe gukora. Abafatiwe muri iyi myigaragambyo batangiye kugezwa mu butabera. Ubutegetsi bwa RDC bwatangaje ko abishe abigaragambya nabo bazabiryozwa. Nuko abaturage baragiye birara mu mihanda barigaragambya, abasirikare nabo zo kugenda bararasa. Abasirikare babarashe nta bandi n'abasirikare ba leta bashinzwe gucunga umutekano babishirubi bararashe, yewe abaturage barabarika. Nuko byagenze. Ni Birori TV turacyakubwira. Murakoze cyane.